أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث إنا جعلناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana estegen bendebиz Ayyub'tu. Al kayrıldı Rabbisine. Albatta azırdı şeytan meni kıyınçılık menen azap menen dep. Oşonda Allah Taalam жооп алып путуң менен жерги тепкин бул жуунганга суу ичкенге муздак суу жанаага кайтарып бердик белек кылып үй бүлөсүнү дагы ошондой кылып көбөйтүп бердик. Биз тараптан рахмат кылып жана акылдууларга эскертүү катары. Бир бо чырпыкты алгын колуңа, кийин аны менен ургун, убадаңды аткаргын, канишкер болуп калбагын. Албетте биз аны сабыр абалда таптык. Эң жакшы бенде Айюб. Албетте ал көп Аллага кайтуучу. Жана эстегин биздин бенделерибизди, Ибрахимди, Исхакты, Якубту, алар кол ээлери, көз ээлери. Жана албетте биз аларды өзгөчө кылып тандап алдык. Ахиретти эскерүү үчүн тандап алдык. Албетте алар биздин астыбызда тандалып алган эң жакшы инсандар. Жана эстеген Исмаилди, Ясаны, Залкифилди, алардын бардыгы жакшы инсандар. Мына ушул эскерүү албетте муттакиндердин бара турган жери өтө жакшы. Ал бейиш, түбөлүктүү бейиш,
beyiştin eşikleri ar daim açık. Alar al жерде söğüngen avalda oturuşat, jölöngen avalda oturuşat, jana kalagan işimdik, jana möjemişler, köp möjemişlerdi özlörügө çakırışat. Jana alarga көздөрү ылдыйды караган жашы бирдей кызматчылары болот. Мына ушул биз ваада кылган нерсе эсеп китеп күлүү үчүн. Мына ушул биздин рызкыбыз, эми ал эч качан түгөбөйт. Мына ушул андан кийин албетте четтен ачкан адамдар үчүн баратыган жер өтө жаман. Жал жаханнам, дозок, алар ошого киришет. Өтө жаман жер ал. Эмеселер дамын тапкыла, азаптардан дамынын тарткыла, кайнак ысыган сууларды, ириңдерди, андан башка дагы ушул сыяктуу ошого окшогон азаптарды тарткыла. Мына улар бир жамаат силер менен кошо киришет дозокко. Аларга эч бир жакшылык жок. Албетте алар дозокко киришет. Алар айтышат, балким силер үчүн дагы жакшылык жок, кош келген жоксуңар. Силер бизди ушул жерге алып келдиңер. Фабисал карар, баарына баратыган жери өтө жаман. Алар айтышат, Рабби, бизге ушул нерсени бизге дайындагандар үчүн алардын азабын эки эсе кылып көбөйтүп бергин. Алар айтышат, бизге эмне болду? Биз жаман деген кишилерди бул жерде көрбөй жатабыз. Биз аларды шылдыңдайт элек, же биздин көзүбүздөн алар кайып болуп көрүнбөй калып турабы? Мына ушул ахлиннардын өз ара талаш тартышкандыгы хак. Саат сүрөсүндө биз өткөнгү сабакта Сулайман алейхиссалам, Давуд алейхиссаламдын окуясын окуганбыз. Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде сааттын башында айтканда: "Исбир ала ма якулун ва зкур абдана Давуд зал айди иннаху авваб" деп пайгамбарлардын месин баштаган окуяларыны. Буга чейинки сабакта биз эки пайгамбардын окуясын окудук. Давуд алейхиссалам жана Сулайман алейхиссалам. Бүгүнкү окуя бул Айюб алейхиссаламдын окуясы. Аллах субхана ва таала пайгамбарыбызга башында өкүм кылып атат: "Исбир ала ма якулун". Кафирлар ахли Курайштин айткан сөздөрүнө сабыр кылгын. Биздин мына бенделер сабыр кылгандай деп туруп пайгамбарлар баштап атат. Өткөнгү эки пайгамбардын өзгөчөлүгү, булар пайгамбар да болгон, булар падыша да болгон. Байлыгы да бар, такты да бар, дүйнөдөгү эң чоң инсандар болгон. Алар Давуд алейхиссалам, анын уулу Сулайман алейхиссалам. Булардан максат Аллах субхана ва таала булар ушундай байлыгы менен кошо булар шүгүр кылган. Шүгүр чоң ибадат. Ошол байлыгы буларды Алладан алысаткан эмес. Аллага жакындаткан, Аллага шүгүр кылган, бүт байлыгыны Алла үчүн курбандык кылышкан. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала Давуд алейхиссалам, Сулайман алейхиссаламдын окуясын бизге баяндайт. Алар менен шүгүр кылган деп өттү Алла таала. Алар шүгүр кылган, ла ин шакартум ла азиданнакум, Алла көбөйтүп берем деген. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала эки бай пайгамбардын зикирини баяндады. Андан кийинки бүгүнкү сабакта Айюб алейхиссаламдын окуясы. Айюб алейхиссаламдын окуясы буларга караганда башкачараак. Айюб алейхиссалам башында бай, жакшы жашаган, дүйнөдөгү бүт баары неаматы бар инсан болгон. Кийин Аллах субхана ва таала сыноо катарында берген неаматтарынын баардыгын вактылуу алып койгон. Бала чакасын алып койгон, үй бүлөсүн алган, байлыгын алган, өзүнүн ден соолугун да алып койгон. Кээ бир риваяттарда 18 жыл, кээ бир риваяттарда 7 жыл ошондой оору менен ооруган Айюб алейхиссалам. Бирок ошол оору, ошол кедейчилик, кыйынчылык Айюб алейхиссаламды дагы Алладан алсаткан эмес. Ал киши ошол жерде туруп, Алланы эстеп, сабыр кылып, сабырдуулук менен ушулардын баарын жеңген. Бул окуядан Аллах субхана ва таала бизге сабырдуулукту үйрөтүп атат, сабыр болушка үндөп атат. Демек, дүйнөдө жашоо имма сабыр, имма шүкүр. Же сабыр кыласың, же шүкүр кыласың. Алла таалам жакшы неаматтар берген болсо, Давуд алейхиссалам, Сулайман алейхиссалам сыяктуу, анда шүкүр кылыш керек. Четтен чыкпаш керек, адашып кетпеш керек. Ал байлыкта мас болуп калбаш керек. Бул шүкүр неаматы. Эгер Аллах субхана ва таала Айюб алейхиссалам сыяктуу бир сыноо берген болсо, анан чыгыштын жолу бир эле жол, эмне экен?
sabırdoğuluk. Sabırdoğuluk. Isbir ala ma yekulun. Sabırdoğuluk menen gana jеңebiz, başka yolu yok. Oşol maksatda Allah subhanahu wa taala 3-cü okuya kimdin? Ayyub aleyhisselamın okuyasını Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bayanda adat. Ayyub aleyhisselam boyunca dagın har kıldır rivayetler gelet. Bani İsrail rivayetler aybay toltura, alardan bardığına işengen bolbuydu. Düşünürbe, işengen bolbuydu. Peygambarların arasında Bani İsrail peygambarlarda köpünçe neler bolot? Tuğra emes malumatlar tarqatıp berişken, oşon üçün alarga işengen bolbuydu. Biz ötken sabakta da aytkanbız, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kança aytkan bolsa, oşon üçün gana bayandayбыз. Kalgan Allah'a tapşırabыз, işenebиз. Şunday bolgan eken dep, sunu bolgan eken dep, kalgan cüz'iyat, aytılgan sözleri, tarihi rivayetlerin köbüne işengen bergen bolbuydu. Kebir tarihi rivayetlarda al orup kaldı, katlı orudu, denesi çirip ketti, yirip ketti, kurt basıp ketti degenler bolot. Anday söz tur emes. Peygamberlarga Allah subhanahu wa taala jirkene durgan adamlar jirkene durgan oru berbeydi. Al peygamber al. Adam jirkenbes gerek. Peygamberlar en süykümdүү, jagımdуу insanlar bolot. İnsanların içindeki en tazası bolodalar. Tandap algany bolot. Oşon üçün anday sözler boluşu mümkün emes bul. Bani İsrail rivayetlerde alar aytkanda bolboydu, alarga işengende bolboydu. Kim sunov bolgon hazır inşallah. Al sunovlar kanday bolgonunu kısa Kur'an'da işara var. Alardı bayandayız inşallah. Demek bugünkü sabak Ayyub aleyhisselam'dın yaşayan bayanında Allah subhanahu taala aytat: "Vazkur abdana Ayyub." Emi estegindeyt bizim bendemiz Ayyub'du. Ayyub aleyhisselam desteğindeydi. İznâde rabbehu enni messeniyeşşeytâni binusbin ve azâb. Ne kıldı? Desteğin Ayyub'du. Al kayrıldı bizge deydi. Rabbisine kayrıldı. Enni messeniyeşşeytân. Mağa tejiştice azgırdı meni şeytan binusub ve azâb. Nusub menen azâb menen. Nusub degen çarçaganda aytıladi. Taat degen manada çarçagandı, kıynalgandı aytıladi. Şeytan beni kıynadı, şeytan meni azap berdi, meni kaygırttı. Uşul ne aytıp kim da Ayyub aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'alaga kayırlı otadı. Vazkur abdana Ayyub. Ayyub aleyhisselam kim bolgon dese, bu Ayyub aleyhisselam peygamberlerden birisi, Bani İsrail peygamberler bolgon. Ayyub aleyhisselam yaşagan doğru İmam Bukhari rahmatullahi aleyhin bayağı Anbiya'da kitabı Anbiya'da bayandagan qaraganda Yusuf aleyhisselam ile Musa aleyhisselam ortasında. İmam Bukhari rahmatullahi aleyh kitabı Anbiya'da peygamberleri bayandaydı. Adam aleyhisselamdan tartıp gelet. Oşa tartip menen bayandaganda Yusuf aleyhisselam menen Musa aleyhisselam ortasındağı doğruda Ayyub aleyhisselam bayandaydı. Oşon üçün ulamalar aytat, mümkün uşuğa işara boluşu mümkün. Yusuf aleyhisselam menen Musa aleyhisselam'ın doğrunda, ökönün ortasında ötkön bir peygamber bolgan. Ulul azim peygamberlerin birisi bolgan. Oşol Ayyub aleyhisselam iznâde rabbehu. Rabbisine kayrıldı. Enni messeniyeşşeytan. Şeytan beni azgırdı dep. Enni messeniyeşşeytan. Şeytan beni azgırdı dep kayrgırdı. Kantı azgırdı? Binusbin ve azab. Azap menen jana kıyınçılık menen. Kıyınçılıklarga duşar kıldı, başkalardı kıldı, azaptadı dep ne kıldı? Allah'a kayrıldı. Birinci mesele adam balasının başına bir müşkül düşse, jana oğur ahval bolsa, joksa oğurup kalsa, anda tüzme-tüz Allah'a kayrılış gerek. Allah'a. Düşünüyoruz. İnni messeniyeşşeytan bir deyit otat. Başka yerde daha gelet. Fe izâ maristu fe huve yeşfi. Demek oğru olu, başka olu Allah'dan soraş gerek. Ya Allah şifa bergin dep. Allah uşul ahvaldan beni çıkargın dep. Bu peygamberlerden sünnet tarikası. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şunu görüp bizge. Demek oğrup kalganda Allah Teala şifa beret, dever jatып albastan, joksam Allah'a tayanbastan Allah Teala özü kalagандай kılsın, men bardıga dayarmın degen cürat jakşı nерсе эмес. Düşünüyoruz. Men oğrudum, ya Allah bana şifa ber, yardım ber dep Allah subhanahu wa ta'alaga kayrılış gerek. Bir yerde dağın ne kıldı? Ayyub aleyhisselam iznâde rabbah. Rabbisine kayrıldı. Ya Allah'ım mende kıyınçılık bolup kaldı, başka bolup kaldı dep kayrıldı. Biroq adepti ihtiyar kıldı. Oşol kıynalganını, kıyınçılıkты Allah'ın taraftan keldi degen jok. Al kıyınçılık, al nerse şeytan tarafından geldi dedi. Düşünüyoruz. Adep şunday bolot. Hayırdı, şardı Allah jaratat. Şek jok. Bardığıda. Biroq Kur'an-ı Kerim'nin tarikası, peygamberlerin tarikası büt karasak, jamanlıkты nafsına şeytana ispat kılat. Жақсылыкты ар дайым Allah subhanahu wa ta'ala ispat kılınat. Bu Kur'an'ın adebi.
Kur'an adep kitabı. Kur'an'da gelir biyedikel hayır. Hayır da şer de Allah'ın kolunda. Biroq şarda aytılmaydı. Biyedikel hayır oldu. Çünkü sebebi her daim hayır Allah'a nispet kılınır. Şar adaban Allah'a nispet kılınmaydı. Demek neydi? Orup kaldığım biroq anni meseniye şeytan al oru şeytan taraftan geldi. Şeytan taraftan geldi degeni şeytan kıldı degen mesele emas. Endi şeytan kılalmaydı. Halkta Allah kıladı. Biroq şeytan sebepçi bolup otat. Binus ma kıynadı meni, jana azaptadı. Uşundan Allah Taala meni kutkargın, çıgargın dep Ayyub aleyhisselam Allah'a kayırladı. Düşünüyorsunuz mu? Bu ne olur? Arkalı rivayetler kelet hazır ayttık. Biroq bir rivayet kelet İmam Ahmed'de. İmam Ahmed'de bir rivayet kelet İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayeti. Musnad Ahmed'de rivayet. Al rivayette eldin bari baldары ölüp, baldары жоголup, Ayyub aleyhisselam kıynalıp kalgan uçurlarda bir gana ayalı kalat. Ayalı karap, kızmatını kılıp, tamağını berip, tazalap, kiyim tirip, juuntup жүрген bolot. Anan bir gün ayalı jolda baratkanda şeytan tabip suretinde görünöt. Tabiptin kiyimini kiyip alıp tabip suretinde görünöt. Anan tabip eken, bul doktor eken dep kayrılat. Kayrılganda uşunday menin joldoşum orup atat, uşunu darılap beriңiz degen sunuş kılat. Tunuşkanda men meyli darılap bereyin, biroq bir şart var deydi. Жақсы болып қалса, мені жақсы қылды деп айтасың дейді. Жақсы болып қалса, мені жақсы қылды деп айтасың деген не қылады? Сөзді талап қылады. Анан ушул болгон окуяны келип аялы Ayyub алейхисаламга баяндайт. Ayyub алейхисалам айтканда эле бул шайтан дейт. Шайтан дейт. Шифаны Алла мага берет дейт. Анан өкүнүп ыйлайт. Шайтан ушунчалык не болду? Мага жакындаптыр, менин үй бүлөмө келип атат. Бул аялыма келип алды. Bizge ne kılıp atat, kol salıp atat dep iyilaydı. Düşünüyorsunuz mu? Oşol uçurdağı neseni Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bayanda atat. Inni mesleniyye şeytan bi nusbin ve azab. Düşünüyorsunuz mu? Elbette şeytan beni azgırdı, maga teyişti deyit. Kıynağı menen, jana azap menen dep. Oşonu estip, Kur'an-ı Kerim oşonu estip bayanda atat. Anan aytat, bul negezi gün okugan jok ayalı. Oğon uşunu aytat. Anan aytat, bu şirk bolup kalat. Bunday paydаны ziyandı Allah beret, şifаны da Allah beret, oğuda Allah beret. Oşun üçün anı şeytan meni жақсы kıldı aytpayбыз деген. Biroq uşun işini aytıp kelgende ne kılat? Ayyub aleyhisselam ötö kaygırıp kapa bolot. Allah subhanahu wa taala oşol uçurda bayanda atat. Anni messeniye şeytani bi nusbin ve azab dep Allah kayrıldı. Allah kayrılgandan keyin Allah subhanahu wa taala duasını kabul kıldı. Duasını kabul kılganda menede urkuz biricilik. Putuň menen жерди tepkin deydi. Putuň menen tepkin, hada mughtasalun baridun ve şarab. Muna uşul muzdaq su, anı menen juunasın, jana su içesin dedi. Putuň tebet, oşol zamatda Allah subhanahu wa taala muzdaq su çıgarat, bulaq susu, muzdaq. İşet, içkenden keyin kalgan menen juunat, işet, juunat Allah subhanahu wa taala büt bardyk orudu jogotat. Sıtkı, batini, zahiri oruların büt barını Allah Teala tazalap koyat. Kebir rivayetlerde 18 yıldan keyin, kebir rivayetlerde 7 yıldan keyin kança yıl bolsa dagın Allah subhanahu wa taala duasını akırı kabul kılıp, oşol su arkulu ne kılat? Büt bardığı denesidegi orular getiret. Denesidegi orular kıçışkan oru bolgan. Kebir orular boldu kıçıştırat. Şunday bir jara siyaktı bolgan, kıçıştırgan. Şunday orular bolgan Allah subhanahu wa taala oşol suudu bergen, oşol su menen juungandan keyin Ayyub aleyhisselam jakşı bolup kalgan. Düşünüyorsunuz mu? Allah Teala duasını kalıp urkuz bericilik, butuň menen jeri tepkin degen söz. Demek bu dünya darul asbab. Darul asbab. Allah subhanahu wa taala bu dünyada sebep ihtiyar kıl deydi. Oşo sebep arkulu ne kılat? Şifa beret, sebep arkulu rızkı beret, sebep arkulu büt barlığını öz orduna koyat. Darul asbab bu dünya düşünüp alış gerek. Allah'ın kadir kalasa su çıkarbastan turu ile şifa berip koyman var. Juunutpastan şifa bergen Allah kadir zat. Biroq Allah Taala anda tarik ihtiyar kılgan jok. Darul asbab dünya sebepler dünyası bolgan üçün ne kıldı? Butuň menen jeri tepkin dedi. Jeri tepti, oşol жерден bulak çıktı, muzdaq su, oşol muzdaq su menen içti, içkende içki dünyasını tazaladı. Juunganda büt denesini ne kıldı? Tazaladı. Düşünüyorsunuz mu? Oşonluktan darul asbab bul dünyada asbab sebepler dünyası. Biz sebep ihtiyar kılabız, biroq natijani Allah Taala özü halk kılat. Natijani kim? Allah subhanahu wa taala özü halk kılıp jaratıp beret. Sebep ihtiyar kılabız, biroq musabbab tabılışı lazım emas. Musabbab Allah'ın kolunda.
Çünkü Rabbul Asbab Allah subhanahu wa ta'ala özü. Oşun üçün keyde sebep ihtiyar kılasın, musabbab bolmay kalat. Oşun üçün sebep ihtiyar kılış bizim kolumuzda. Tiyağı sebepten keyin musabbab bolup, jakşı boluş, jaman boluş Allah'ın kolunda. Allah kalasa, oşu sebep menen şifa beret, rızkı beret, bala beret, başka kalat. Kalabasa bermeydi. Biroq Kur'an-ı Kerim'de büt yerde qarasаңар Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada darul asbab kılgan üçün sebep ihtiyar kılgan hareket kıldırat. Davud Ayyub aleyhisselam ne kıldı? Sebep ihtiyar kıldı. Жерди tepti. Жерди tepkenden keyin putun oşol zaman Allah subhanahu wa ta'ala su çıgarıp berdi. İnşallah mana Zamzam susu Hacire özünün okuyası okugansыңар Kur'an'da da geldi, hadiste de geldi. Çurkap barıp azık Zamzam'dan diye orduna geliptir. Ne kılgan? Cebrail aleyhisselam gelip kanatını urgan. Kanatını urganda oşol yerden Zamzam atırılıp çıkan su. Allah kalasa jönle kun feyakun bolat ene. Cebrail'de keldirip kanatını urdurup anan çıkardı. Şimdi var bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gâr-ı Hira'ya girdi. Allah Teala ne kıldı? Tosup koydu kepterler bilen. Kepter yatqızıp koydu. Jörömüş gelip ne kıldı? Baya torunu saldı. Vardı asbab. Allah'a muhtaç emas ağa. Ansını saqtap koyat. Biroq dünya darul asbab. Dünyada sebepti ihtiyar kılış gerek. Bugün günde sebepti keregi yok. Allah Teala özü bagat, almapmış, olmapmış, jata verem, iştebeyim, iştegen keregi yok degenler ahmaktar. Allah dinini düşünmegen insanlar. Kur'an-ı Kerim'i düşünmegen insanlar. Kur'an-ı Kerim'de büt sebepleri bayanlaydı. Darul asbab sebepti ihtiyar kılabız, biroq natijani Allah'a tapşırabız. Natija Allah'ın kolunda. Sebep menen natijani baylanışlı keregi yok. Biroq natija Allah'ın kolunda. Bir sebep ihtiyar kılışımız gerek. Sebep ihtiyar kılmasından elle taşlap koyup öyle asmandan rızkı kelsin, Allah Teala özü bağı basın degen sözler toora emes. Dinde al nesege jol berбейт. Al toora emes düşünük. Bu jerde dagın ne kıldı? Ayyub aleyhisselam'a Allah Teala aytdı. Urkuz birincilik. Putun menen jeri tepkin dedi. Hada mughtasalun. Mana uşul juğunatırgan su barit, muzdaq ve şarap dedi. Yani içimlik dedi, susuzluk dedi. Ayyub aleyhisselam ne kıldı? Juğundu, içti. Allah Teala şifa verdi. Ondan keyin Allah Teala aytdı: "Ve habna lehu ahlehu ve mislehum ma'hum rahmeten minna." Biz ağa yani berek kılıp kaytarıp berdik übülösünü. Ve mislehum ma'hum. Oşondoy kılıp eşe kılıp köbeytip de berdik. Rahmeten minna. Bizim taraftan boğurkelligimiz menen, meelimiz menen. Ve zikra li ulil albab. Akıldılarga eskertүү boluş üçün deydi. Biz ayttık Ayyub aleyhisselam katı oğrugan ağa çeyin ne oldu? Allah Teala mal mülkünü alıp koydu. Koyları bardı, töylörü bardı, başkaları bardı. Büt barı yok bolup ketti. Köptügön ballar çakası bardı, bala çakası dağın ne oldu? Ölüp kaza olup yok oldu. Tuğandары, baktары bardı, üylörü bardı. Büt bardı Allah Teala makırıtını alıp koydu dağın. Ahırı özü dağın orup kaldı. Bu öte çoğun sunu. Allah Teala özü saktasın. Hadis oşun için aytad. Aşaddun nas bela'an el-enbiya. Sümmel emsel fel emsel. Ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. En kattu sunu peygamberlere bolat degen. Andan keyin Allah'a jakın insanlarga, andan keyin Allah'a jakın insanlarga bolat degen. Oşun için peygamberler Allah'ın en mukarrab insanları Allah'a bolgan sunu dagın kattu bolat. Allah'dan afiyet suraş gerek. Salullahal afiya. Afiyet suraş gerek. Bela suraş gerek. Kıyınçılık suraş gerek. Allah'dan afiyet suraş gerek. Biroq taqdirda bar bolup kelip kalsa sabır kılış gerek. Başka çarası yok. Ayyub aleyhisselam ne kıldı? Şunda kıynalıp büt barın joğutgandan keyin sabır kıldı. Allah subhanahu wa ta'ala kaytarıp berdi. Kaytarıp berdi degeni ulamalar aytadi keyin üylönүп bala çakalı boldu деген manası da boluşu mümkün. Ya Allah Teala kayra tiriltip bergen деген manası da boluşu mümkün deydi. Mufassirinler iki manasını teң bayandaydı. Bu Allah Teala'ga leysa Allahi ba'id alыс emes. Kıskası ve habna lehu ahlehu übülösünü kaytarıp berdik. Ve mislahum ma'hum oşondoy aldığınday übülösünü kese kılıp berdik. Rahmeten minna. Bizning rahmatımız, borkelligimiz. Ve zikra li ulil albab. Jana ne akıldılarga eskertүү boluş üçün deydi. Asqatul eskertүү boluş üçün bizge aytып atat. Demek akıllı insan uşundan çok sabak alsa bolat. Allah özü beret, Allah özü alat. Bergende Allah, alganda Allah. Bir gana berse Allah'a şükür kılıp, alıp koy sabır kılış gerek. Oşo başka çarası yok. Demek uşunu bayandap atat. Ve zikra li ulil albab. Uşul okuyaların bardığı akıllı estүү insanlar üçün negen eskertүү deydi. Zikir, nasihat deydi. Ondan keyingi ayette Allah subhanahu wa ta'ala bir okuyan bayanda vatat bayağı okuya ve huz biyadike zigsan bir bo çırpıktı algın deydi koluna. Fadrib bihi
Keyin аны men urgun deydi. Wala tahnas. Qaniskер болбогон дейт. Inna wajadnahu sabiran. Albatta biz Ayyubtu öte sabırlı avalda taptık. Ni'mal abd. Eng жақсы bende. Innahu awwab. Al öte bizge köp qayrıluvçu, bizge köp jalınuvçu insan edi dep Allah Taala bayandap atat. Бұл оқия бая айттық, аяғы ошолтуп жүрүп, Аюб алейхисаламды карап жүрүп шайтанга жолугат, анан баягы окуяны баяндайт. Окуяны баяндаганда эле Аюб алейхисалам жаткан жерине назар кылат. Мен жакшы болсом сени 100 камчы менен урамын деп жазалаймын дейт. Сен шайтанды сөзүмө алып келдиң деп ачууланып не кылат? Жакшы болуп калсам сага 100 камчы урамын дейт. Бирок аялы күнөө кылган жок. Күнөө кылган жок. Айтты, барып алып келген жок, эчтеке кылган жок. Ал күнөөгө кирбейт. Бирок ошол нерсе биздин үй бүлөбүзгө чейин, пайгамбардын үйүбүзгө чейин шайтан келет атат деп ачууланганда не кылды? Жакшы болуп калсам, не кыламын? 100 дарра камчы урамын деген сөздү айтат, назар кылат. Бирок Аллах субхана ва таала не кылды? Аялы таза аял, күнөө кылган жок, башка кылган жок. Аялына рахым кылып, Алла таала не кылды? Рахмат кылып, хыйла жолун таап берет. Ямин бул ушундай нерсе кайтканга болбойт. Айман деген окуйсуңар, китабул Айманды окутасыңарбы? Аларда кайтыш жок. Саласун жиддухунна жид, хадлухунна жид. Чүнгөрү кайтыш мүмкүн эмес. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала эми хейла жолуна, андан чыгатылган жолду баяндап атат. Ал жолу кандай? Ва хуз биядика дигсан. Не кылгын бир боо чыпырыкты алгандагын фадлури бихи армен ургун вала тахнас, канискер болбогун. Эми ошо менен касамдан чыккан, касамды дагы аткаргын деди. Түшүнүңөрбү? Не кылды? Аллах субхана ва таала айтты, сен ушундай кыл деп. Анан Аюб алейхиссалам ошол 100 неме чырпыкты алат. Аны байлайт. Бая чырпыгын байлагандай кылып туруп. Аны менен бир уруп коёт. Ошондо не болду? Урганда болду, касамда аткарылды, айткан сөзү да болду, канискерде болгон жок. Түшүнүңөрбү? Бул хыйла. Хыйла. Эгерде Ханафи мазхабында ушул аят негизинде Абу Ханифа рахматуллахи Ханафи мазхабында ушундай дейт. Бир адам 100 зарра урам десе, хыйла кылам десе, ушундай кылса болот дейт. Хыйланын баягы жайыз сөздөрүн азыр айтабыз, ушуларда. Бирок Ибн Хумам рахматуллахи айтат, эки шарты бар дейт. Биринчиси ошол 100 дарра камчынын бүт баары тийсин денеге дейт. Экинчиси бир аз болсо дагы баягы орутсун дейт. Ага орутуш керек, деледе бир аз болсо таклиф болуш керек. Орутпай эле жөн эле сылап койсоң болбой калат. Бир аз болсо дагы оруган, ору сезилиш керек дейт. Эки шарт менен жайыз дейт. Бул эмне үчүн мындай кылды Аллах субхана ва таала? Себеби таза аял эди, ага рахым кылды. Болбосо баары кетип калды, баары өлүп калды. 18 жыл ушул аялы карады. Ошол караган аянын кайрыла мен жазалайм деп атат. Сөз айтып койду да, назар кылып койду. Аллах субхана ва таала таза аялга не кылды? Рахым кылды дагы анын жолу ва хуз биядика зигсан. Бир боо не кылган чырпыкты колуна алган дагы фадлури бихи. Аны менен уругун вала тахнас, канискер болбойсун деди. Түшүнүңөрбү? Вала тахнас, канискер болбойсун деди. Аюб алейхиссалам ушинтип не кылды? Уруп анан аялы дагы айткан, аялга кылган назырдан дагы Алла таала ушинтип куткарды. Хыйла деген сөз баягындай кээ бир учурларда айласы жок болуп калса, анда ошол акыбалдан чыгыш үчүн колдонот. Атай китабul Хиял деген китептер болот. Имам Бухари рахматуллахи алейхи китабul Хиял деген китеби бар. Ошол Бухариде окуйсуңар, атай хилалар баяндайт. Бирок хилалардын жайыз, нажайыз түрлөрү болот. Түшүнүңөрбү? Жайыз түрлөрү ушулар. Кээ бир адам сөз берип алды, сөзүндө туруш керек. Бирок аны аткарбай койсоң да болбойт. Аткарсаң башка бир кыйынчылыкка душар болосуң. Ошондой учурларда хейла жолун ыктыяр кылып туруп, ошо менен куткарылып кетсе болот турган учурлар болот. Бирок кээ бир учурларда өкүмдү сындырыш үчүн, өкүмдү жок кылыш үчүн хейла кылынат. Бул нажайыз хейлалар. Мисалы уламалар айтат, бирөөгө зекет важып болот, фарз болуп калат. Анан зекетке фарз болуп 1 жыл толоюн дегенде 1 ай калганда мүлкүнү аялына өткөзүп берет. Мага 1 жыл толо элек дейт. Анан аялда жүрөт дагы, аялы мүлкү болуп турат дагы, аялыга 1 ай калганда зекет беришине эркекке өткөзүп коет, баласын өткөзүп коет. Ушинтип зекет бербейм деп качып хейла кылган инсандар болот. Бул харам, нажайыз. Бул шариаттын өкүнү жокко чыгаруу, сындыруу максатында кылынат. Мындар хейлалар нажайыз. Түшүнүңөрбү?
Kebir hilalar bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisde aytат, kim bir kasam içken bolsa, keyin kasam içkenden keyin kılbaymın dep, oşol işti kılıç jakşыраак bolup kalgan bolsa, anda kasamды sındırsın degen, kafaraсын bersin degen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonda uçurlar bolup kalsa, anda ne kılат? Hila jolдорду колдонуp, andan çıkıp kesse bolat. Çünkü bu aylası jok uçurlarda gana koldonup turgan nerse. Bul jerde dagın kim? Ayyub aleyhisselam kasam içip aldı, kasamını atkарыш керек bolup kaldı. Biroq ekinci taraftan ayalı 20 yıl 30 yıl hizmet kıldı. Günahsız da yok. Allah subhanahu wa taala uşul yolu görsetdi dağı uşul hile menen kutkarılganга ne kıldı işara kıldı. Demek ki edem ne bolot eken? Hile jaiz tarika menen bolot. Ayyub aleyhisselam'ın okuyası yaktı. Bu jaiz kede ahkamdı jok kılganга hareket kılınat. Je jokko çıkarganга hareket kılınat. Je buzganга hareket kılınat şariat hükümlerini al hilalar najaiz. Düşünüyor mu? Al hilalar najaiz. Wa khuz bi yadika zighsan fadrib bihi. Koluna ne kılgın? Bir boğaca bir tutam tışbıkta algından urgun ve la tahnas haliskeri bolboğun inne vecetnahu sabiran. Elbette biz Ayyub'tu sabırdı babalda taptık. Ni'mel abd. Ötü jakşı bende. Innehu avvab. Ötü Allah'a köp rucu kılıuçu bende deydi. Oşonda yorbasa dagın Ayyub aleyhisselam ar daim Allah 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 degen insan bolgan. Andan keyin Allah subhanahu wa taala dagın 3 peygamberdi zikrini aytıp atat. Vazkur ibadana İbrahim, İshak ve Yaqub ulul eydi vel absar. Jana estegin bizim bendeleribizdi, İbrahim'di, İshak'tı, Yaqub'tu, ulul eyd, alar kol eyleri, vel absar, köz eyleri. Alar güçlü, körögöç insanlar degen ayet. Demek ne kıldı? Ayyub aleyhisselamdan keyin 3 peygamberdi. Andan keyin daha 3 peygamberdi istep 6 peygamber. Oşonda Kur'an-ı Kerim'de Sad suresinde 9 peygamberdi. Allah subhanahu wa taala bayandap atat. 8-9 peygamber bayandap atat. Jana estegen bendebis İbrahim deydi. İbrahim aleyhisselamda dagın Allah taala ar türlü sınavlarını sınagан. Ahir otku taşlagan. Okudanlara kuni bardan ve salaman ala İbrahim. İbrahim aleyhisselam dagın uşul sınavların barını bitirip çıktı Allah'ın süýütdi bendesi. Oşonda İshak aleyhisselam'a da sınav kelgen. Yaqub aleyhisselam'a kelgen sınavlar bilesiňer. Yusuf aleyhisselam'dın balasını jogottu, izledi, kuduka düştü, ahırı ilayvel közü körbe kaldı. Büt bardığı sınav. Muna uşunu Allah taala aytıp atat. Estegin bizim bendelerimiz İbrahim'di, İshak'tı, Yaqub'tu, ulul eyd. Bular bardığı güçlü öyle deydi. Bular bardığı güçlü öyle, bardığı sabırdı öyle, güçlü öyle, vel absar, közlü öyle, körögöç öyle, közleri kurç insanlar öyle deydi. Bardığın körüp durgan, kıyınçılık vaktulu bolot, anı jengse bolot, erteň Allah taala kıyınçılıktın ardından bizge jakşılıkты beret dep körögöç öyle, uşuntup alar Allah'ın sınavdan öttü. Sen dagın oşular siyaktı, sabır kılıp, büt barını jengin dep Allah subhanahu wa taala peygamberlerinin kıssasını beýandap atat. Düşünüyordasyňarby? واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيد والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Keyingi ayette Allah Teala acayip bir söz aytıp İnna ahlasnahum bi halisa. Elbette biz alardı özgöçü bir nese menen tandap alganbız deydi. Özgöçe imtiyaz menen, özgöçe nese menen Allah tandap alganbız. Al özgöçe nese zikrat dar. Ahiretde eskerü. Ahirette eskerü. Peygamberler Allah Teala tandap algan, alardın özgöçölügü zikrat dar. Alar bir gana ahirette isteydi. Bir gana ahirette isteydi. Allah dünyanın hiç kaçan istebeydi. Alar masum insanlar, Allah Teala ahiret üçün yaratkan, elderde ahiretke buruş üçün yaratkan. Oşon üçün aytıp inna ahlasnahum bi halisa. Alarda halis bir nese menen tandap alganbız deydi. Halis bir nese menen tandap alganbız, al nese meken? Nerse zikrat dar, ahirette istö. Ahirette istö. Allah subhanahu wa taala peygamberler üçün yaratkanın sebebi kafirler, je münafıklar, je başka bir fasık insanlar aytışı mümkün. Peygamberler dünya kurup ketdi, peygamberler ahiret unutup kaldı devesin dep Allah subhanahu wa taala alardı bir gana ahirette istey turgan kılıp yaratkan. Düşünüyorlar mı? Kafirler, fasıklar, facirlar, günahkar Müslümanlar bularda dünyanın arkasına düşüp aldı, dünya parası olup ketdi. Devesin degen etirazga jogap qatarı Allah Taala ve ahlasnahum bi halisa zikrat dar. Alardı halis bir gana ahirette estegeni tandap alganbız deydi. Demek peygamberler ahirette estetgeni, ahiretteki üyde estetkeni kelgen mahluk. Düşünüyorlar, alardın işi bir gana ahirette gana eskertedi.
Başka eşlik kılbaydı. Alar dünya menен alek bolup Allah'ını unutup kalbaydı. Ahirette unutup kalbaydı. Haydiger bolup kalbaydı. Mına üçün Allah Teala aytып atat: "Ve inna ahlasnahum bi khalisa zikrad-dar." Albatta biz özgöçe bir halis alar tandap alganbız ahiretти эстөө üçün. Ve innahum indana laminal mustafaynal akhyar. Bu birincisi, ikincisini Allah bayanlap atat. Albatta alar bizdin astыбызda mustafayn, biz tandap algan insanlar, jana akhyar. Akhyar hayırın jamı. Hayırın жақшы. Biz жақшы adamlar içinde tandap algan, en tandap algan insanlarımız deydi. Vazkur İsmail vel Yesa ve zel kefil. Andan keyin bir ayattan keyin Allah Taala kayra 3 peygamberda eskертип атат. Vazkur İsmail, İsmail'ni de istegin, Yesa'nı da istegin, ve zel kefil, zel kefilde de istegin. Ve kullum minel ahyar. Bulardan dagın bari en жақшы insanlar deydi. Üçöğünü özgöçe aytты Kur'an-ı Kerim'de keyin daha 3 peygamber aytып атат. İsmail aleyhisselam esile atat. İsmail aleyhisselamga dagın ayabay köp kurbançılıklar boldu balдар. Köptеген sınavlar boldu. Atası kelip ne kıldı? Muzdaganga bardı. Turabı? Muzdaganga çey bardı. Ötken sabakta okuganbız Safat'ta. Uşunday kıyınçılıkların bardığını jengdi. O İsmail vel Yesa ve zel kifil. Yesa, zel kifil buların atıyla aytılınat, buların okuyalar bayandalmaydı. Peygamberler bularga dagın sunullar kelген, biroq Qur'anda da yok, hadiste de yok. İman keltiremiz balda. Düşünüyorlar mı? Kança Qur'an ise oşunca bayandayız degenmiz. Oşun için estegen İsmail'di, Yasa'nı, jana zal kifildi. Allah'a kanday sunub bolgon Allah özü bilet. Kullum minel ahyar. Bulardan büt bardığı en жақшы insanlar. Bulardan büt bardığı en жақшы insanlar. Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerim'de özünün peygamberler şunday maqtaydı. Maqtaydı. Özünün bendelerini Allah maqtaydı. Allah maqtagan bendede hiçbir şek yok. Şek yok. Hiçbir şek yok. Oşun için aytып atat. Kullum minel ahyar. Bular büt bardığı tandap algan en жақшы insanlar deydi. Hada zikrun. Mına uşul nasihat dep atat. Hada zikrun. Mına uşul aytılgan okuyalardan bardığı ayatlar büt bardığı neken? Zikir, osiyat, nasihat. Ve inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Albatta muttaqi taqvodar adamlar üçün dagın жақшы жерleri var deydi. Hada zikr dep turup ve innal muttaqina dep turup Allah Subhanahu wa Taala emi muttaqi insanlarda, peygamberlerde emes, jönököy salih insanlardan okuyalarını bayandap atat. Kur'an-ı Kerim'in tarzı şunday. Peygamberleri bayandadı. Keyin peygamberlerin yolunda жүрүp, жақшы insan bolgon, Allah'dan korkuan, takvadar adamlardan dagın ahireti kanday bolot, avalı kanday bolot, Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala bayandap atat. Düşünüyorlar. Hada zikr degenden keyin ve inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Albatta muttaqinler üçün dagın, Allah'dan korkuan, takvalı adamlar üçün dagın lahusna ma'ab. Alardan bara turgan jeri ayabay жақшы deydi. Ahiret ayabay жақшы. Al kanday ahiret cennetin adın. Al tübölük beyiş baktары. Mufattahatun lahumul abwab. Alar üçün eşikler ardayım açık durat deydi. Mufattahatun lahumul abwab degeni eşikler açık degen söz. Beyiştin eşiği açık. Kalagan şurada kiret degen söz. Yosum alar barganda özü açılat degen söz. Mufattahatul abwab barganda özü açılat. Avtomat türünde. Yosum alar barganda ferişteler açıp durat degen söz. Düşünüyorlar. Kanday olsun, al neken beyiş baktarında buluşat, al tübölük beyiş baktarı, mufattahatul lahumul abwab, alardan eşikleri açık deydi. Eşikleri açık degeni bu kalaganda kiret, kerem kiret, aları kütüp durat degen manını bildiret. İkinci taraf var cehennem. Bu bayağı eşik açık degeni, konokka eşik açık degen söz, ardayım geçsengde jılmayıp kütüp alağız degen söz. Konok uyu da ol. Al emi türmöler eşik açık bolboydu. Deseňer mi? Türmege kire almaysın. Türmege baran desen jarlynarsın, kütösün, anan kire almaysın. Anı 1, 2, 3, 4 eşik bolat. Kabap anan apap salat. Anan kire almaysın. Dozokta oşondoy. Alar ne? Eşikleri bolot, jabılgan bolot, üstünden aslında hiç kayaktan kaça albay, çıga albay başka bolot. Al emin beyiştin eşikleri Allah'ın konoktoruga, süýüktүү insanlarga, muttaqiler üçün neken mufattahatul lahumul abwab. Allah'ın eşikleri ardayım açık deydi. Düşünüyor mu? Buna olsun Allah'ım aydı orada. Cenneti adın mufattahatul lahumul abwab. Allah'ın eşikleri açılgan tübölüktü beyiş baktarında buluşat. Muttakiina. Mufattahatul lahumul abwab birinci hal. Muttakiin ikinci hal. Muttakiina fiha.
Алар ал жерде жөлөнгөн абалында, жөлөнгөн, сөйөнгөн абалында болушат дейт. Түшүнүңөрбү? Эми бул жөлөнүп отурган истирахат, рахаттанып, эс алып отурган айтылат. Түшүнүңөрбү? Булар не? Ал жерде бейиште жөлөнгөн абалында болушат. Yad'una fiha bifakiha kaseera wa sharab. Жана алар чакырышат дейт. Өзүлөрү каалаган нерселерди, көптөгөн мөбө жемиштерди жана суусундуктарды. Каалаган өзү жаккан мөбө жемиштерди, суусундуктарды алар чакырат дейт. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала бейишти баяндаганда эле факиха шараб дей берет, билесиңерби? Себеби бул Кур'ан түзмө-түз арабтарга түшкөн. Биринчиден. Андан башкаларга эмне кылган? Арабтарга пайгамбар келген да, ошолорго түшүнүктүү болушун Алла таала ушул тарз ихтияр кылган. Себеби арабтар чөлдө жашаган. Чөлдө мөбө жемиш көп боло бербейт. Мөбө жемиш боло бербейт, курмадан башка болбойт. Жана суу тартыс болот. Суу жок болот, аз болот. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала алардын зехиниге бейишти түшүндүрүш максатында Алла таала фаваких менен шарап зикир кылат. Болсо мөкөгө чектелип калган жери жок. Түшүнүңөрбү? Аллах таалам айткан нерсени түшүндүрүш керек болот. Алла айткан бейиштеги нерселерди мала айнун раат ва ла узун самият ва ла катара ала калби башар. Бирок бир аз түшүндүрүш үчүн Аллах таалам ушул жолду ыктыяр кылган. Түшүнүңөрбү? Эгерде алар айтса, алар асмандан сүйлөй берсе, ал баягы чөлдө жашаган арабтар эч экенин түшүнбөйт да. Жалган дейт. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала аларга түшүнүшкө жакыныраак болуш үчүн ушул тариканы ыктыяр кылып, көбүнчө жаннатты бейишти сыпаттаганда фаваких менен шарап деген сөздөрдү көп колдонот. Түшүнүңөрбү? Ошол максатта. Yad'una fiha bifakiha kaseera wa sharab. Алар ал жерде сурашат, чакырышат дейт. Эмнени? Көптөгөн мөбө жемиштерди ва шарап, суусундуктары. Wa indahum qasiratut tarf atrab. Жана алардын астында qasiratut tarf, көздөрү тасты караган, ылдыйды караган, атрап жаштары бирдей болгон кызматчылар болот дейт. Хурларды айтып атат. Хур айында айтып атат. Алар некен qasiratut tarf. Qasirat tarf деген баягыдай уялып турганда айтылат. Уятсыз адам сенин бетиңе карайт. Уятсыз кыздар эркектин бетине карайт. Уялган адам бетине карабайт. Аял затта уялчак болсо, ал жүзүнү башка буруп, эмне кылат? Има кылат. Има деген уят деген сөз. Уялгандан жерди карап, оң жак, сол жакты карап, анан сүйлөйт. Түшүнүңөрбү? Аллах субхана ва таала баяндап атат, ал ушундай жер, уяттуу, адептүү, Аллахнын берген нематы ушундай жер, ал жерде кызматчылар бар, ал сени келип көзүңө тигилип карабайт дейт. Кызмат кылат, көзүңө карабайт. Түшүнүп атасыңарбы? Бул адептин кадимесинин даражасы жана сенин мартабаң. Ва индахум qasiratut tarf. Алардын тарф эми көздөрү жерди караган, ылдыйды караган кызматчылар болот дейт. Атрап тириптин жамы. Тирип деген жаштары бирдей деген сөз. Жаштары бирдей деген сөз. Жаштары бирдей, өңдөрү бирдей деген мааниде болот. Демек, алардын жаштары бирдей болот баардыгы дейт. Жаштары бирдей дегенди уламалар айтат, муфассириндер, булар баягындай бири-бириге кызганбайт деген сөз. Себеби бир-эки аялы болсо, бир-эки кызматчысы болсо, бири-бириге эмне кылат? Кызгана берет. Кызгана бири-бирин өлтүргөнгө барат, жок кылганга аракет кылат. Ал жерде кызматчылар толтура болот, бирок бириге-бири кылганбайт. Баардыгы бир инсан сыяктуу. Калби ажурун вахид. Бир инсан сыяктуу болот, алар бири-бириге кызганып кетпейт. Түшүнүңөр, бир манасы qasirat tarf атрапта тирип, эгерде атрап ненин аялдардын сыпаты болот болсо, анда алар аялдардын жашы бирдей, улар бири-бириге кызганбайт деген сөз. Экинчи манасы атрап бул мунун манасы ошол бейишке кирген эркектер менен булардын жашы туура келет деген сөз. Экөөнүн жашы бир деген сөз. Түшүнүңөрбү? Эми Аллах субхана ва таала ахиретте дагы жуп-жуу менен жашына карап берет деп аткан сөз. Алардын баардыгынын жашы бирдей болот деген маанасында бар. Муфассириндер муну да баяндаган. Мына ушул аяттан уламалар айтат, үйлөнгөндө жашты караш керек дейт. Өтө чоң да болбойт, өтө кичине да болбойт дейт. Өтө чоң мусапаңдай болуп алды болбойт. Өтө кичинекей болуп, жаш кыз болсо алды болбойт. Ошон үчүн атрап үйлөнгөндө адам өзүнүн жашына жараша карап үйлөнсүн деген мазмунду дагы фукахалар ушул аяттан истилал кылышат. Фукахалар хакиму хазихил умма, үммөттүн эң чоң хакимдер, данышмандары. Кыскасы, ал бейиштеги хурлардын жашыбы
же болбосо бейишке кирет адамдардын экөөнүн ортосундагы экөө тең ыктымалы бар. Ал жерде кызмат кылган хур кыздар болот дейт. Алар сени тигилип карабайт, има кылып, көздөрүнө ылдый кылып сени карайт. Карабай жооп берип кызмат кылышат жана жаштары бирдей. Же болбосо сени менен жаштары бирдей дейт. Хаза ма туадун ли яумил хисаб. Аллах айтат, мына ушул силерге вада кылган нерсе. Эсеп китеп күнү үчүн вада кылган нерсе мына дейт. Силерге сабыр кылгыла, намаз окугула, орозо кылмагыла, күнөөдөн өзүңдү тый, жакшы бол, сабыр кыл деп айтып атканбыз. Эми ошол акыры вада кылган жерибиз мына ушул деп атат. Хаза ма туадун. Көрдүңөрбү? Мына ушул силерге вада кылган нерселер. Ахирет бар, ахиретте жашоо бар, ахиретте неаматтар бар, азап бар. Бүт бардыгы мына ушул. Хаза ма туадуна ли яумил хисаб. Эсеп китеп үчүн вада кылган вадалардын бардыгы мына ушул деп Алла таалам аяндап атат. Андан кийин Алла таалам кайда айтып атат? Кайра эле инна хаза ла ризкуна ма лаху мин нафат. Албетте бул берилген неаматтар биздин рызкыбыз дейт. Ахиретте берилип аткан неаматтардын бүт бардыгы Алланын берген неаматы. Алланын рызкысы. Хаза инна хаза ла ризкуна ма лаху мин нафат. Биз берген рызкылар ма лаху мин нафат. Ал эч качан түгөбөйт дейт. Эми Алла айтты, бул неамат мен бердим деп туруп акырында ал түгөбөйт деп атат. Бул өзүнчө бир неамат. Неаматты берип түгөп калсаң эмне болосуң? Мисалы, силер орозодо бир ай жыргайсыңар. Туурабы? Күнүң ифтар. Бирок акыркы күндөрү эмне болот? Түгөп калат. Медресе баягы айт болот. Андан кийин кайра эле макарон, баягы тамак жеп каласыңар. Туурабы? Ошо орозо түгөбөй эле койсо экен деп дейсиңер да. Ошондой эле бейиштеги адамдар жыргагандан кийин бу түгөп калабы деген коркунуч болуш ыктымалы бар. Ошол ыктымалды Алла таала эмне кылып жокко чыгарып атат? Ма лаху мин нафат. Ал түгөбөйт, ал түбөлүккө калат. Ошол неаматтарга күндөн күнгө кошулат, ал түгөбөйт, ахиретке түбөлүккө калат деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек ахиреттеги неаматты дагы Алла берет, рызкыны, бул дүйнөдөгү рызкын дагы Алла берет. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде инна хаза ла ризкуна ма лаху мин нафат. Мына ушул биздин рызкыбыз, ахиретте берүүчү рызкылар ма лаху мин нафат, ал түгөбөйт деди. Анын чеги жок. Хаза ва инна лил тагина ла шарра мааб. Кур'ан-ы Каримдин ажайып китеп, Алла таала ар дайым жакшы инсандарды баяндаса, артынан эле жамандардын, кафирлардын, фасыктардын дагы акыбалын баяндайт. Эми биринчи бейиш адамдарыны, муттакый адамдар баяндагандан кийин экинчи кафирлардын акыбалын баяндап атат. Алла баарыбызды сактасын. Кафирлардын акыбалын дагы баяндап атат. Хаза бул фасл үчүн келет булдар. Хаза амма ба'д деген сөз сыяктуу эле. Бирок амма ба'д деген эки жумланын ортосунда толук өзгөрүү болсо, экөө бири-бириге такыр окшоо болсо, анда амма ба'д дейт. Ошондо хамды сана айткандан кийин амма ба'д деп туруп башка нерсеге өтүп кетесиз. Амма ба'д. Эгерде мин важихин экөөнүн ортосунда окшоштук болсо, хаза деген сөз колдонулат араб тилинде. Фасахаты бул. Түшүнүңөрбү? Хаза амма ба'д деген сөз сыяктуу. Эми дагы деген сөз. Эми аны айтып бүттүк. Айтып бүткөндөн кийин дагы хазаны Алла колдонуп айтат. Ва инна лит-тагина ла шарра мааб. Албетте четтен чыккандар, кафирлар үчүн бара турган жери аябай жаман дейт. Ла шарра мааб. Өтө жаман дейт. Четтен чыккан, Алланы укпаган, Алланы тааныбаган, иман келтирбегендердин абалы ла шарра мааб. Эң жаман жер дейт. Түшүнүңөрбү? Демек Алла эмне кылды? Айтты, мин важихин кафирлар менен мусулман ортосунда окшоштук бар, инсан башка, ошон үчүн хаза деген сөздү эмне кылды? Алла таалам колдонду. Муну аз колдонот көп жерде. Хаза ва инна лит-тагина ла шарра мааб. Хаза, яни эмне дейт? Амма ба'д. Мындан кийин эми албетте четтен чыккан кафирлардын бара турган жери аябай жаман. Ал кандай жер? Жаханнам яслаунаха фа би'сал михад. Ал жаханнам, тозок, алар киришет, фа би'сал михад. Алар бара турган жер эң жаман жер дейт. Дүйнөдөгү, ахиреттеги эң жаман жер тозок. Эң жаман жер ал жер деп атат Аллахым. Аллахым баарыбызды сактасын. Аллахым карындан сакта, азабынан сакта, отундан сакта Аллахым. Хаза амма ба'да. Көрдүңөрбү? Хаза дагы укула деп атат. Фал язуқуху хамимун ва гассак. Эми азапты Алла баяндап атат. Алар бара турган жери жаханнам. Алар жаханнамга киришет, тозокко киришет. Андан сырткары
Ne? Ve inna hada falyazuquhu. Alar damın tattat deydi azaptın. Al qanday azap? Hamim ve gassaq. Hamim деген ысыған су, қайнаған суды айтылады. Шундай қатты қайнаған су аны ішіш мүмкін емес. Gassaq деген көп мағынасы бар. Gassaq деген ириң деген мағынасы бар. Gassaq деген жаман жыттуу несенде айтылады. Gassaq деп өтө қатты су, мұздап қалған суды айтылады. Түшүнүңөрбү? Кыскасы Алла Таала баяндап атат, алар дозокко киришет. Дозокко киргенден кийин күйүп, аябай күйгөндөн кийин адам не болот? Суу ичкиси келет, чаңкайт. Түшүнүңөрбү? Суу ичейин десе, аларга бериле турган суу экен хамим. Ал суу хадисте келет, ушундай бир жаман болот, Куранда да келет. Ичкенде эле мына ыйлаптары күйүп калат. Мынабысы эрип, көзүнө чейин пешенеси кетип калат, көтөрүлүп калат, эрип кетет. Оозу калганда эле. Бул жагын ичкенде чылынып, киндигише түшүп калат. Алла сактасын. Там иче албайт, бирок ысык катуу болгондон ошону ичкенге мажбур болот. Азап аны мажбурлайт. Түшүнүңөрбү? Чаңкоо катуу болгондо ушуну болсо да ичип берейин дейт, өлүксөм дагы. Ошону ичер замат оозуна алганда эле, мына үстү жагы ыйлап эмне болот? Бияка чейин куйкаланат, асты куйкаланып, бияка чейин түшүп калат дейт хадисте. Алияз билля. Алар ахирет жаман нерсе. Алланын каары жаман нерсе. Ошону жүгүнө кылбаш керек. Алладан коркуш керек. Алладан коркуш керек. Алланын азабы жаман. Hadiste gelet, gassaqtın bir manasını hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat, eğer de ошол gassaqtın bir tamçı, iki tamçı dünyaya tamçıp kesse, dünyanın büt bardığına jaman, jagımsız jıt kaptayt deydi. Al jıtqa çıda bolboyt deydi. Oşondoy jagımsız jıt, oşondoy jagımsız neseni Allah Taala içirip atat. Kebir ayatlarda gassaqtı iriң deydi. İriң içilet deydi. Al dağın o cehennamdan çıkan, azaptan alıngan iriň, al iriңin arasında. Ne kılınat? Cılandın, çayandardın uğlarını koşup koyulat deydi. Özü iriň. Ağa cılandın, çayandın uğunu koşup durup anasına beret deydi. Aliyazü billah. Aliyazü billah. Oşun üçün ahiretten korku durgan nerse. Allah'dan korkmasam dağı Allah'ın karıdan kork deydi. Nausun Allah'ım ayet vatat. Hâzâ ve inne littâgîne leşerre me'âb. Cetten çıkan adaşkanlar üçün baratıgan jeri atay ayabay jaman. Cehennem yeslawnaha ve bi'sel mihad. Baratıgan jeri öte jaman. Al kanday jer hâzâ andan dağı kula. Fel yazûkuhu hamimu ve gassaq. Allah'a içiret, Allah'a damın tatlızat deydi. Nenin? Kaynak sulardan, iriңlerden, uğlardan, zarlı neselerden, bolsam öte muzdaq sulardan men Allah Taala azaptayt deydi. Bardır ihtimalı, bar. Allah barı saktasın. Al emes ve aharu min şeklihi azbac. Andan sırtqarı oşol siyaktуу dağın azaptары бар deydi. Ve aharu min şeklihi azbac. Andan sırtqarı uşu siyaktуу Allah'a okşogon dağın azaptары бар deydi. Allah özü bilet. Allah barı saktasın. Demek cehennem jönökeyin jer emes, korkutugan nerse. Hâzâ gördüңөрбү? Amma ba'd деген siyaktуу. Kayra haza geliyor. Ondan keyin Allah Taala bölüp durup daha başka mesele götürdü. Fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Hada fawjun muqtahimun ma'akum. Muna cemaat bular dağın siler menen çok kiret. La marhaban bihim hoş gelgen joksuңар. Innahum salun nar. Alardın bari dozokka kiret degen ayat. Bu ayat Allah Taala ahiretni bayandap atat. Dozok nahbalını bayandagandan keyin ahiretke kelgende kafirlar cemaat bolup kelet. Dozokka kelgende dagı cemaat menen kelet. Bir cemaat ruasa, başçılar. Mustazafin, ruasa dep ayttık ötken sabaklarda. To'g'rimi? Ne boldu? Başçılары özünçe cemaat bolup kelet. Kıynalgan erçigenler özünçe bolup kelet. Günököller her bir özünün günösüne jaraşa bölünöt. Soygular, zinakorlar, parakorlar, urular, cindiler, yaşlılar da bölünöt da. Bölünüp cemaat menen alıp kelinет. Түшүнүңөрбү? Ошол акыбалда Allah Taala айтып атат, жамаат менен келгенде Аллах алып келип коюп, жамаат менен киргизип, экинчисин киргизип, ушун жамаат менен киргизилет дозокко. Ошол акыбалда Allah Taala баяндап атат. Hada fawjun, бул жамаат muqtahimun ma'akum. Булар да силер менен чогуу кирет деп атат. Muqtahim деген сөз аларды мажбурлап кошкондо айтылат. Hadiste de gelet, hadiste okuysanlar Abu Hurayra radıyallahu anh rivayetinde gelet. Takahhamtu. Kema yetekahhamun salaf hadiste gelet. Bayağı bir жерге akırın barıp batıp ketken aytılat. Yani bu jerde
Manası bu cemaatка силерди дагы мажбурлап кошуп, алар менен чогуу силерди бейишке дозокко киргизет деген сөз. Түшүнүңөрбү? Эч ким киргиси келбейт. Аларды мажбурлап, сүдүрөп алып барып туруп, жамаатка кошуп туруп, анан Алла Таала эмне кылат? Дозокко салат. Ошол акыбалда Алла Таала сүрөттөп атат. Хаза фаужум муктахимум маакум. Бул ушундай бир жамаат. Аларды дагы мажбурлап, кысып алып келип, силер менен чогуу эмне кылабыз? Дозокко салабыз. Ла мархабан бихим. Аллага мархабан, кош келдиңиз деген болбойт. Бейиште ахлан сахлан мархабан бикум дейилет. Ал жерде дозоктанда нерсе жок. Кош келдиң деген нерсе жок. Эми акмак экенсиң, азап болсун, сага ушул дагы аз деген сөздөр айтылат. Түшүнүңөрбү? Ла мархабан бикум, ла ikramан лахум деген маанасында. Силерге бул жерде сый жок. Силерге бул жерде сый жок, урмат жок. Силер урматталбаган, корбогон абалда келдиңер деген сөз. Ла мархабан биким деген. Түшүнүңөрбү? Силер бул жерге сыйланган келген жоксуңар, корбогону азапка келдиңер. Иннахум салуннар. Алар бардыгы эми дозокко кирет дейт. Эми дозокто кандай болот акыбал? Қалу бал антум ла мархабан бикум. Ошондо баягы эки жамаат болуп калды булар. Экинчи жамаат бири-бириге кайрылып атат. Қалу бал антум ла мархабан бикум. Баягылар айтат экен, балким силер кош келген жоксуңар дейт. Биринчи жамаат, экинчи жамаат кайрылды, силер кош келген жоксуңар. Антум каддамтумуху лана. Силер бизди ушул жерге алып келдиңер. Фабисал карар. Силер баратган жер жаман дейт. Эми зуафа айтып атат. Эргешкендер айтып атат, силерде кош келген жоксуңар, силерде жаман корбогон келдиңер. Силер ечитип бизди алып келдиңер. Силер болбогонуңарда биз бул жерге келбейт элек деп атат. Түшүнүңөрбү? Мына ошо Алла Таала баяндап атат. Қалу бал антум ла мархабан бикум. Балким силер бизге кош келген жоксуңар. Антум каддамтумуху лана. Ушул жерди алып келишибизге силер себепкер болдуңар бизге. Фабисал карар. Эми баратган жерибиз бардык жаман болот дейт. Анан кийингилер дагы айтышат. Қалу раббана ман каддама лана хада фазидху азабан зиафан финнар. Булар мустазафиндин сөздөрү. Эй Раббибиз, булар ушул жерге бизди алып келди. Фазидху азабан зиафан финнар. Эми аларга бизге караганда 2 эсе көп азап бергин деп кайрылышат. Түшүнүңөрбү? Демек Алла Таала алып келип, руасаны, муттабиинди, башчыларынды, эргешкендерин алып келип туруп, экөөнү сүйлөштүрөт. Сүйлөштүрүп, андан кийин Алла Таала дозокко салат. Бул да азаптын бир түрү. Куранда айтпайбы? Ахару мин шакли азбаж деп. Азаптын түрү көп тугандар. Бир түрү азаптын тахасум, жаханнамга кирип алып урушу. Бул да азап. Уруш да азап да негизи. Экөө бири-бирин сен кылдың, мен кылдым деп эмне кыл азапта болуп атат. Сен болбогондо мен жакшы адам болот деп, сен ээрчидим, сен айткан сөздөрүң туура эмес чыкты, мындай болду, урушуп атат эки тараф. Эки тараптын урушканы бул да азап. Түшүнүңөрбү? Мына ушул тахасумду Алла Таалам баяндап атат. Буларга дагы бир азап болуп атат. Алар кирип алып, жөн эле кирбестен, эми бири-бирини жемелеп атат, бири-бирин урушуп атат, бири-бирине акараттап атат. Эми эч бир пайдасы жок. Түшүнүңөрбү? Мына ушул азаптын бир түрү. Азаптын дагы бир түрү бар. Кийинки аятта Аллахым айтып атат, ал өкүнүч. Өкүнүү бул да азап. Тахасум бул да азап. Тахассур бул да азап. Өкүнөт, аттиң, ушундай болбопмун, ушуну ээрчигенимде бейишке кирмекмин, жакшы болмокмун деген өкүнүч болот. Бул да азап. Түшүнүңөрбү? Ушул азаптын түрлөрүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде баяндап атат. Азыр мына жерде тахасумду айтып атат, тахасум махлуннарды айтып атат. Алар ушинтип бири-бири менен урушуп, талашып, калышат деп атат. Андан кийинки аятта тахассур, өкүнгөндөрдү баяндап атат. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Жанагы айтышат, бизге эмне болду? Биз көрбөй атабыз ушундай адамдарды. Науддухум минал ашрар. Аларды биз жаман дейт элек. Жаман адам деп ойлойт элек. Алар дүйнөдө ушинтип жашайт. Булар ушинтип кор болуп жашайт. Дүйнөдө да кор болот, ахиретте да кор болот дейт элек. Эмне болду? Биз жаман көргөн адамдарды бул дозокто көрбөй жатабыз дешет. Көрдүңөрбү? Qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Эмне болду бизге? Биз бул дүйнөдө жаман деген адамдарды көрбөй жатабыз. Attaqaznahum sikhriyan. Аларды биз шылдыңдайт элек деген сөз. Аларды биз дүйнөдө шылдыңдайт элек дейт буларды. Am zaghat anhumul absar. Же биздин көзүбүз күч жетпей атабы? Биздин арабызда турган болсо биз көрбөй калып атабызбы деген сөз. Түшүнүңөрбү? Эмнеге көрбөй атабыз деди. Себеби
Алар көрбөйт, ал жаман адамдар, пас адамдар деген ал мусулмандар эле. Ал мусулмандардын бара турган жери бейиш болчу. Бейиште башка, булар башка. Ортосунда парда бар, тосук нерселер бар, алар көрүшү мүмкүн эмес. Бирок булар ушул сөз айтканда ахлул жанна, бейиш ээлери хадисте келет, жооп берет. Biz beyiştebiz inna vecedna ma vaadana rabbuna haqqan fa hal vecedtum ma vaada rabbukum deb cevap berişet. Inna vecedna ma vaadana rabbuna haqqan. Alар жооп беришет. Угуп койгула, бизге айткан Раббыбыздын вадасы хак экен. Биз чындыкты көрдүк дейт. Бизге сабыр кыл, бейишке киресиң деди, жакшы бол деди. Ошону көрдүк, биз бейишке кирдик. Fa hal vecedtum ma vaada rabbukum. Силер дагы Раббиңер вадакан нерсени көрдүңөрбү? Тозок барбы экен деген жооп бере ала беришет. Түшүнүңөрбү? Демек, не болду? Аларга жоопту бейиш, ахли бейиш берет. Анан булар не болду? Ошентип өкүнөт эми. Өкүнүч дагы азап, уруш да азап, көрдүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат. Ва қалу ма лана ла нара риджалан кунна науддухум минал ашрар аттахазнахум сихриян ам загат анхумул абсар. Инна залика лахаққун тахасум ахлин нар. Аллах махыр аятта айтып атат. Инна залика лахақ. Ушу нерсе бардыгы хак дейт, чындык дейт. Тахасуму ахлин нар, тозоктогулордун өз ара келишпей, урушуп калышлыгы хак дейт. Бул аят бир суроого жооп болуп атат. Ал суроо дозокко киргенде кыйын абал болот, өтө кыйын болот. Адам бири менен сурашканга, урушканга вакыт болобу, ушундай акыбал болобу деген суроо болушу мүмкүн. Ошол суроого Алла Таалам жооп берип атат. Инна залика лахақ. Дозокко киргенде өкүнүп калышлыгы, бири менен урушуп калышлыгы бул хак дейт. Эми хак деп туруп тахасум ахлун нар деп айтып атат. Бул хак тахасумдан не бадал. Көрдүңөрбү? Ахлун нардын дозок ээлеринин дозокко киргенден кийин бири менен урушуп, талашып калышлыгы бул хак деп атат. Демек, канчалык азап болсо дагы адам ошол кылган кемчилигин эстейт. Ошондо куткарганга аракет кылат жаныны. Кандай болсун себеби ыктыяр кылат. Бирөөгө шылтоо кылганга аракет кылат. Оптеп урушуп максат эмне? Бирөөгө шылтоо кылып, ага жүктөп салып күнөөнү өзүмдү куткарсам деген максат болот да. Алла айтып атат, аларга ушундай азап болот деп атат. Демек, дозокто ар түрлүү азап болот. Анын бир сүрөтү экен тахасум ахлун нар, өзү менен урушканы бул да азап. Жана экинчиси экен өкүнүп калышы бул да азап. Андан сырткары хамим, гассак ва ахар мин шакли азбач бул Алла өзү билет. Алла Таалам баарыбыз дозоктордон сактасын. Баарыбызга хидаят берсин, адаштырбасын. Демек, Кур'ан-ы Карим бүгүнкү сабак ушу менен аяктады. Демек, ахлун нар дозокко барганда ушунтип бири менен сүйлөшөт. Муну дагы Алла Таалам баяндап атат. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва atubu ilaik.